Майра Керим кызы жөнүндөгү баян тизмеги менен болсун. Азыр сиздердин назарга Кыргыз телевидениясынын фондусундагы сейрек кездешчү материалды коелу. Бул айтыш 1990-жылдардын биринчи жарымында жазылгандай. Erkindikке жеткен елім, күреңгісі түгін бүгін кептен елім, сахнаға шыққанда уақындары аймалап көздермен өткен елім, аймалап көздермен өткен елім. Amandaşıp geteyin, amansındı caltımay. Muhtar ağam aytmakçı, kanatınday bir kuştunu Kazak Kırgız kalkımay. Geceme bugün tuş bolup, menin de götürülür barkımay. Sen Kazaktın kızısın, yerinin kuday aytıptır, cengeke bolup durursun. Andıktan biraz tişip, aytış menin cumuşum. Andıktan biraz çımçılav, aytış menin cumuşum. Kırıktan tayap kalsan da, negedir kızday bolup sulusun, kızday bolup. Oyma gozdu kara köz 18'de kızdaysın. Kaçan bolsa aytışka katar çıkıp kıynaysın. Jel oyu kalgan jetilip pışkan kızdaysın. Jere böpke tartkanda jengeke meni kıynaysın. Yemi kalagan sözdü men aytsam kayningdin gönün kıybaysın. Kayningdin gönün kıybaysın, kança jolu bir jürdük, kaşka aytıp elgen açık aytıp, kaçan meni sıydaysın, kaçan meni.
Ağamның таможнясынан өтіп келші, андан кейін мен сені сыйлап алам. Андан кейін айналайын көзіңнің қарасынан, сан мейірлар төгілген санасынан. Көрдің бе ел жұртым айналады, маған ұқсас келінінен сендей баласынан, маған ұқсас келінінен анан сендей баласынан. Көзіме толтырып кеп күніміңді, көрген сағы жаным елге өнеріңді. Тамай тақтатты айтыш болсын, дағы бердім елмірбек кезегіңді, дағы бердім елмір қайнап кезегіңді. Ар нәрсенің айтқанда, ақындың болот ойында. Аламға де бір келген адамдың ойы сонында. Естесек чыны бір көнді, емнелер болбойт соңында. Ал эми байкемдин таможнясынын ким көрүп турду жеңеке, ачкычы сенин колуңдан, эй, ачкычы сенин колуңдан. Gülüngdeysin jеңеке, gülдөй болуп жайнайсың. Gülümüş bolup koyasız, gülümüş bolup jайлайсың. Kıçığına tiygende, kıyşayta tep barısın, kısıremdi taydaysın. Aytışka çıka gelgende kaynım 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 dep min jolu ırda ötösün, biroq bir jolu gönüm albaysın, hey, bir jolu gönüm albaysın. Açqışты suraysın mı kaynım menden? Артында әрірдің ай күн келген. Әрірдің ашқысы қанатта ғой, сандықпенен балдардан ашса шайдың берем. Сандықпен балдардан ашса шайдың берем. Қояйын алдыңа кеп бал жайнатып, жатқызайын төрімді жай жайлатып. Шілекейін шіміріп өтер бұлау, бәрібір қоят дейді-ау жау жайлатып, бәрібір қоят дейді-ау жай жайлатып. Жайла деген кебімнің төркініндей, рас-рас жақындықтың ертегімдей. Айланшықтап өзің ай жүрсің жаным, қанаки жігіттіктің өртігімде, қанаки жігіттіктің өртігімде. Жақшы айтса қайнысың ай жарашады, бірақ емне мұнша елмірбек қиналып оймен балашады. Ағасы бір ақын аял алып келсе, емелері түк көрмегендей талашады, емелері түк көрмегендей талашады. Ай елмір сен шында шымчу сөзді қиынсың ай, жеңең тартып тұрат саға сыйыншылай.
Ay koygun geptin ardın Allah kılasın sağalamayla çöktün ardın Körkümde salmakta bu söz taşlasay Egemendik temasında geptin arday Egemendik temasında geptin arday Egemendik jakşıgo elge buyruk kılsınçı Azırınçaң elmirbök birok anın aytpay tursunçu Jalpın eldi gülsün dep Jabışıp koydum kalp ele jamandık jok oyumda Gözlerin kısıp şınkıldap köp kızlar jüret jolumda Al emi karlı kaçtay jaş jagın jenge kaldık o böldüm boyunda Aytışka gelip jürüңüz aytış degen sonundan ey aytış degen sonunda Kıltыңдап turçun ilgerke kırçın gez ötüp kayranay Kızıgıp turçu jaş baldar kız emessin mayramay Jal orup turçun ilgerke jaş gezin ötüp kayranay Jabışa koyçu jaş baldar jaş emessin mayramay Birok aytkan sözdün anıgın siz akınsız tamay elime Birok jaştan da ulu yenesin jalpıga kızmat kılsanız jalpıda kadat edesin Kızdan da uluk enesin kızmatın kılsan kalkına kırgızda kalat edesin Emin ağı alkılda vırday takındar Mınan alkımda sözü jaraşsa Mına göl kıvırday jengемda köpçülük suyup karaşsa Ey bardık жерден eri jokko baykemiz göldük kanatça Atıdağı kanatta aytışka sizdi jibergen Özü da sizge kanatta Oşoň razımın kanatta Siz dağı jürüňiz sıyınıp Oşo baykeviz çını kanatka Kazaktan senin alıp gelip gelin kıldım anaskan ey